Shalom e tal falava ia o te whaatalo whaatu sa moa I lo mafuta mai le nei fiafi. Shalom, shalom. Ia whaatalo whaatu le polo kalame a le ISARAELU le NUU PAIA, Israel the Holy Nation, e peo na masani ai I vaiaso taitasi. Ia o te mātou te whaatalo whaatu ai a te oe. I say shalom, shalom, and thank you for joining in. Ma o e peo na masani ai le polo kalame a ISARAELU I vaiaso taitasi e te whaatala noa I nai. Ia mata upu e whaasino tonu lava ia ISARAELU ia po o ni mata upu fo I mai leanga a fionga pa ia le tua tātou te baba ai I ni tustu singa le a le tustu pa ia ala lea ia ISARAELU ma o te whaatalo whatua ia te oe o ma whai ona mafuta mai I le tatu por kalame I le nea fiafi, so I shall say shalom to you. Ma o te whaatalo whatu foi I le our special guest tonight, se tasi wo whaapitua o tatu mafuta netbook le nea fiafi ia Pastor Tilaulelei Kirifi whaatalo whatua I lau sunga le nea fiafi. Ja, ia le li I le fiafi whaftai fo I le tua. Ia o tātou pelo ai fo. Ia. Ma lo rawa soi fo maua ma lo fo langi ma. I le pa ia ma le malo le tātou atunu o Samoa. Ia o mwhai ona maua mai fo ia le tātou por kalame le fiafi ia vi ia le li. A talofa fo I le tātou host the tato missionary ia le tofine fo ia Lise ia mese fo o le tato engineer ne fia firsunga ia Pastor Mike ia vi ia le tua maror soi fo maror langi ma. Then thank you Pastor T. Ia mo le tato lao fio mfai ona mafuta mal ne fia. There's a reason why we have invited Pastor T to come on our program tonight, or Pastor T, Mate Masani Mai. We first met in Israel. Ma o se tasine o ona le tua po se whaia o ngale alea o ngā tuspa ia ua tele ni malanga tuai I ISARAELU. Ma o lo fia whaatalo noa ina foi e le polo kalame le neia fiafi ia lo na asia tu I te tono ISARAELU. As a Bible teacher or as a preacher, ni mele lei fo I tātou te maua mai I lana whaasoa mai le neia fiafi. Ma e tu inato le neia fiafi a Pastor T ina ia whaailoa atili mai lona tangata ina ia malamalama e mai moa I lo tangata Pastor T ia po fia fo I le kalesia lo enga lue ai I tutono New Zealand I le neva I tau. Ia, ia le tua whaftai fo I mo le whafsili. Ia ia fiafi, ia o le uingona wa I lunga o le tatou ala ata, ia tatou por kalame pe a whai o maua mai. Ia o le uingo Tilaulelei Kirifi. Ta whai ngō mua ue o mātua yaso ia o laikiti o te manatua lava o le ngofa pea o le lautina laulelei wha lava lau mei. Ia o whaisi o mi te ro nai ngoa e le mawhai na o tusia e le mawhai foi na o supelaina o whapupura ia I le lautina laulelei ia whai atua ele ai I whapupu loa ia Tilaulelei Kirifi o lo tama ia e sau mai le nuu leo o sa anapu ia a mese foi o le nuu o samatau ia o lo tama le na ia e o le o mātua o lo tama ia sa whaiwhi au le whakasa o le tina o tama sau mai le nuu sa anapu ia o tama sau mai le nuu leo iwa ia ai o le tina o lo tama ia sa o le suso o le tama o lo grandma sau mai le nuu leo sa matau ia o le tina o lo grandma sau mai le nuu leo fanga sa vai Aolo China ia o le savai mao ia o le tama o China o le sarelonga o le China ia o le iwa foi savai ia o matua o lo krempa ia o le sarelonga ia ma o nuu leo whangamalo
ia o le matuo o le tusolo kwema i le tuolo tina o lona tina sa mai iva alon ta mai sa mai fusi e vai na i le tele o nu ia o matua nga o lo kwema i le tina ro tama sa fa na i Papua New Guinea sa fa misionario e Papua New Guinea o le ainga na ro tama o misionario foi Papua New Guinea ma fai fe au le fakasa ia fa pena foi le ainga o lo tina ia o le ainga o tina ki punga mai foi le fai fe au metotis ia pe o le pai lo atu na ia au ia o fai fe au nei o kilani New Zealand o le macho rotu o le Prince of Peace AOG po le rio file mo Assembly of God ia o manofo nei marchina i ia bailoa ia o macho foi o lo to lua sa fi au foi le fakasa ia o le vana maliu ia long tama ia lo soi fu pero tina teminge wa ivas fu fata usanga lo matua ia teminge ia no winga ia ele mamawa se me na piki mai ele tua ia na piki mai ele tua il fa missionare na i matua ia mane ngaruenga sa fai na i matua ia o tua na ia tu ia e to honor ma fa nau ia to farma fa nau na fa o i mai ele li ia te ma ua ia ma fa nau sa diu mai to lua ia ma fa nau fai e to fa tu sara to honor ma fa nau ia ma fa nau fai to fa to fu no ma fa nau fa sto tero fa nau ia vi ia le li e wa uma tu tale siri fa mo le lisi. Thank you, Pastor Tilaulelei. Ia wa o le fo so lo atu fo you know nisi fo tala anga lo soifua e matango fie fo ile mata mai o le afia awa tau malama mai i lo tangata o te man tuete tele nisi o Samoa o malanga ati Papua New Guinea ma pu e mani ata o ni tuunga mau o tangata Samoa na atu pa misionare i Papua New Guinea. It's a blessing, Ale. To love. You come from a line of pastors and missionaries. Ma lo whaanga ina poi lo tangata i lenga luenga lili. Yo te whaalongo to lau whanau na ye. To te tia ma wale tu ainga spulma lua ISARAELU a Pastor T. Okay. Ia whawhatai, mole atilenga whawhatai lau sunga Pastor Tilaulelei i le whaawanoa nai o lo taimi e te mafuta mai i le polokalame a ISARAELU le NUU PAIA o Israel, the holy nation. Yes. O le nei afi e fia whaatala noa ina lau a fionga lau sunga Pastor T e ala le i lo wasi atu i ISARAELU ma e mawhaiona e tau mai ia le tausanga mua na e asiasi atua ia ISARAELU le mafuaanga na e asiasi atua pe whaafia foi ia na e o atu le NUU PAIA po le NUU ia le NUU o le atua i ISARAELU. Ia whaftai taimor whafsili ia vi ia le li ne fiafi o le mafuaanga mua na reina o alu ISARAELU o le mafuaanga mua o le whaalinga o mai le atua wa usa o la Samoa ia ma u fa ora ina Samoa te usanga e lua fe ma le tolu i le macho no lava i sanapu o si le fia nisi e ia na le tu le lotu tato Assembly of God tono le no sanapu na tu le tua o yo sa mumum sanapu ia nano fa ora ina i le lua fe ma le tolu ia i le karesia e ngoia kirikala e ochi ia no malanga melere nei i New Zealand po le sfuma le ivo tausanga saurora ia o lotu i nei ia fai asi umi o le talaanga o le olanga nanga o tatum ta upu e whatau ia ISARAELU na walu rore i Australia o le tari la fisiri o lo walu Australia mo le suengo se lumana i manuia peitai o ingang fai la umiti fai mai e o to sau ngi i New Zealand o walu ai le to fo i Samoa mo walu ai le tu no o Pasifika
mo walu ino ia tunu tele ia na jaringan fasile amata tu ia Lise ole wharinga ngā mai ele tu e tia mo saule ngi ia ole ura vale na chaini ngana vere ta vale ia ole mafuanga ngane tu ngā lai o walu dia o tutuila ia ko fo i polu masavai ia saulole ia o walu fiti dia onga ia ole vana dia wo ini we wo i tonga ia ma fiti ia ona o wharinga ngā mai ele tu ngā umorona ia wo i Australia ia mo o wako i Hong Kong ia o Korea ia mai Israelu o me mo nga o whalinga nga mai ele tua o mera whafta i le tua wa le tau te sirafia umalava a whaadi ale tua whatau nu wa le tua pe a whai tatou te stai i le whingalo le li ia ona a matane o le matua ang tu sipai e runga nei i papitoitoi i le tau sanga i lua fes fulu sunga ia Benjamin Williams marwharitua ia Simotu ia maramatua ngor ia mana akape Bible College ia o le mafu angalan na leun fa tau no ona o macho nei faya onga e mana mia no macho o ave tamitia onga i le masina ne o November i tau sanga umalava pe a umang fairu fa unga e ave fa o i le nu o le tua ia o le mafu angalan na leun na waru lo i le nu o le tua tau sanga ne dua festival tolu ia November i le vai asoro na lua o November ia mar vai asoro na tolu mato toi fo i mai noa i le fai u November ia e o le tau sanga ne na bo mua Israelu te whaftai i le tua o toi whaftai i le mato pule a onga na tai min sunga ia Jerry Reed onga o ia le sa wha marsia o te alu i Israelu tari aisa o mafau o te alu Israelu ia whapea o lava ane o whaia onga ia na unga ko le tua tai foi nga tiri fe au ai o walunga Israelu o ngamo ulo ai o a ula vai tau no wa Israelu ia o mai nan teni ni o fa ngo o Israelu o afsu tolu ia de se malanga do sufa o tiri ia lo afsu lima ia to ia lo afsu wono ia mal lo afsu valu ia male malanga mo muli o le lo afsu maliva o le kurola o le ministry ne o le aveina o malanga Israelu ia sa matangi pe sa soani ne i matu tai malanga sunga jali ia mo tolu tau sanga pe cha ia fa manianga ne tua ile au mainga o fa manianga me Israelu Lise mare fa fonga mai ne tato tunu o fa manianga ne tua le nga fola mai Abraham ia me se foi o to e tusi na no fa salamo o le fa manuia ia Abraham mare nu o le tua o le talo mo au pa Jerusalema e fa manuia ia ne tua no winga na lo tana le fa ia tu ile le finga o le wa le tua i lunga ia nam fairona fa tau nuina ma ave malanga i le dua sumaliva i le manga ruenga so tau au ma le sunga ia pasta malele isaia ia de wa vem prestene o le kalesia Manuelu ia pe se tadi atu nga fa fanga wa Israelu fa tolunga walu as assistant to leader ia ai o malua fa sumaliva ia o ma o fa tasi ia malsunga malele ave malanga ia malanga muli ale ia de fa to e tau fa tini malanga temi nei ia pe se tadi atu nga i ne fa fsiri nei fiafi After lava pasta tea, lo mato e malama lava ile tali wetu ina mai ia mole mai mo fo o la fio sa mo fai o mata mai ia ma fai fo ina mai se so facili ia na avele ia pasta tea tali mai pasta tea. I just want to go back pasta tea. You mentioned you studied na onga le angotis pa ia i tutuila na ila tuaile fiti i lo fai tau ai o le fionga pa ia le tua sa iei sau manatu le nā taimi e te fia o ino foanga iwa e study as a Bible student. Yeah, half time o le whafsiri pe o le mena wasai i le upumoni lava ia i le mena wasai ate au ia sa e ona taua foi le tofine ia Lise ia o le saru tutuila o nga tau sanga saua o nga i fiti le tasi tau sanga ia ona fai fore o le simta upua fa arwakua nga ia wa i ma Amerika
ia me tau le master in theology o lo wala tangata sa ia ile taimi sau fa pe wala vantu spa ia ilo ua o fa pe o lava le ia fai tau petu spa ia mana unga tu spa ia ma wa o tamaiti ia ai pe tai ia o le onga o le avanoa o sau nia le tua pe ngo fai atu o ngor fadinga fadi mai le tua sama maula do ma fau tapi au bonga kai Australia ia wala varanga ana chero do le nga lue mai le tua ile fa tau no ina o fadinga fadi mai le tua meranga o fa ko i te mi o solo fa fa ia nga lue mai le tua mane nga yo fo ele nga ngole tua ya passe chali na tawa na wa ya o chali ma cheo i le malanga ya pe yo le winga nga o chala pe ona fa sili mai o le tau tia na o le tua ia di se mi se fo fa fonga mai na tu o Samoa usa ka penga ma ko malanga lua fes fo man tolu o le fa unga mua ne o ma chua o nga ile PA ia ma ave fa tsa se de marvanga le AA po le mecha o le certificate ai kusa wa u changa kwa buswa ko muli ya tadi ya jadi walilei macho o malanga toa ngadu wa u changa mua umat pasisi ai ne fainga le tua kusa wa u pe fa fonga mai pe se fa maningo tulo chana dia wa u changa muli ya tadi di mat de fa au chai malanga ia walilei da waruia wa u changa mua umar ko amar package ko ar pasese me wa ko rumar fi au ia o ke foi na chali ana winga no chala o nganga mafua yo o Israelu inga wo ora Israelu alise ile timing o le fatulo chala de la amata tu fapia timing ka penga ni malanga ngo va ai ile ao le tua ile o ke fa ko pasese me pena fo ile tua le loto china release mai au tialu mai le fingo fier nga kimi ia mera ngambua da ka o bua ia mamau ko ka o mai ka o mai o le tele o tu nu o Middle East fa sa tau ya Israel ia ai pe saungi le ka penga mea umarama mamacho wole mo ki o ala o le fo ida ki fa fe au ia i le alu Israel o mar tele o tau mai le news au lunga fo ia o macho malanga man macho wole a fa inisio au na le tua mai la cho e ba won nei por kalami e makwa makau kia makwa ku ngei makwa fe ko lea makwa ai ia ma tau tia makwa ku le ngu ole tua ia pe o le ingane sa o loai ne ai pe o fa ia ia o wana ia o kama Israelu ai e ka wanga lu Israelu iso se kai mila vai mo ile vano e avei au malanga Israelu ia pe o le talatu ngai nei taimi ngana disi nga maua mai ile au amata mai ile wako le vale le pe o ngau o mo le mau fo mo le mau tinama ma sunga malele man to tele ia o la kurva le o mai fa mai le la sauni la tura we ile vale le Israelu ia lo pulmonia no fa ya ko ele se opo avangi ai po se te o pulmonia ia o mako falongo o mako kilo solo i fafo ile fa malama por me e o kurva le o falongo wa ese la ngono tono vale wa makwa sui ya a fai ki fika ko ngula tsala ia ta penam sau ya alu se malanga fa ngoni tau sanga por tau sanga fu ia na sau ni ta to Israelu a pe ora matanga tunga bo ruanga ro teninga le ai na sa o pasta chali mar fa dinga nga me le tu e te tau wa mo waru no ore tu ia ile ni matango fiele fa lo watu lau sauno mai pastati ile sauni ai ole atua o mea uma ai te le o atu ISARAELU wa e amatale patape le malanga ile tapena ina ile o atu ile no PAIA o le te falo o atu le nei fa pe mai pesa tau fa fe lo loto o first time ai ole ala so longona no e tau NUU i te tono le NUU PAIA ma e fealu ai foi ma e ai i na te alo fefe pena e toi foi ma ia o e fefe lava ia na mato tau NUU rola i ne male vale i te mi mua la mga mato wo ai tau NUU atu male vale
whapea ka ika kukusa ma i Korea ma Hong Kong. O Korea ma Hong Kong pea whai o i nisi wa malanga i atu NUU ia. E pei o na pisi fo ile ne alu le ako. Ma atu le aso le nga makokuri ka mo e le vale le o tuai nga tau NUU ma to vale. Ia o ina i atu NUU e pe ngo fai ako e ke kuli inga koe oso le train koe aro koe kuri wa fai si mamau. Ai matu tau NUU atu i Maiava le ISARAELU le ai ma se pisi. O fa tu lo ngai fi au man matu wa ngai mako mako students mako fa soli pe ia o fare o lo ri de o ka ko o mai eso ia mako akure de ia mako maka kwa bang fa mea chari e ia vai ka finga ne o na nga fa nganga pa mo fi o o pe o fo ia ma fa de o ofisi o mama nga train o mama to chari menia ia mako akwa pinga ko kasiane tenga ave ia mako wora ia mako akwa o foi ia ile mene sia que ia passport le o si le fiari se so le pe ia ka mai fale foi ele o i Maiava le fale o lo ia so ia o ngala wa makala sa wala le ni me foi le no loto fa pe a so le ese akala le news ese lo ka o mai e mo ia ore ai pa ia ore ai o ia file mo ore ele o ISARAELU o Afele ora uma fa pe so le kai PAIA ISARAELU o Samoa ia nga no ala yo mato malanga i le dua vai aso nga malu ia ma matanga pe wote a kwalo ka fefe ngani ia mea ore me mo ne nga o va ai ni no ore tu ia ka vai ko foi changa chale carry weapons le fe wa i mara ko fanga ma ia o ke yo ka masang ia kwa kasi le aso lua aso tolu aso ele ai ma se ngase ele ai o ka vai aku mea o mea tau me fa pena a ora ko afire mu ore no monta macha ia pe o tari tu mai ne fasili. Amen. Thank you, Pastor T. Yeah, ole tai mo le na le lua fisuto lua. Ia din ole lua fisfulu ono lo se mana tua. Ena ta fitau ia lua i te tonu o Jerusalema. O no fole tau team i le Mount Zion Hotel. Le hotel en te tonu foi tu e whaasanga tonu ai le maungo siona le i te tonu ole ai tu ai. And then 2019, tai atu alor malanga. So, like I mentioned, I first met Pastor T. I tatono ISARAELU. O te whalong watu. Yeah, ilo pito savai. Yo afor savai. Ai le fitawi Samoa po New Zealand. Fitawi tatono o Jerusalema ona ole finangalo ole atua. So it was always an encouragement. I live in olo fo nei tangata te mina uma wai ISARAELU. Fitawi pe mafuta po I matangata Samoa association. E avele ma whaamalo si anga fo I lo tangata always to tell you tangata fitawi ai au se Samoa pe la mo leva ona masani ono le alo lo file I mamao atunu e felo ai ele Samoa Malesi Samoa. So anyways, Pastor Tilaulelei, just listening. You were a Bible student in Tituila or Fitzi or Maini Usila or Ave or Mafaya Ongale, Aonga Tispaia. I just want to get your thoughts. Ile senga ile ao inayo la fioma pa ile tua ile temi etele yo o atwa ISARAELU. Let's say what I mean is before you visited Israel and you were teaching the word of God, you were also studying and preaching the word. Was there a difference in the way you've read? Saying ona ua e fo'i mai ISARAELU wa e fealua'i ma e o'o ino foanga o lo tusia la fionga pa ia le tua e ila se senga I le faita wai ma lo wa o inai o le upo le tua ia aftai ole tari ole makua ke le ole se senga no ngawinga lo tala foi lele a mata tu lava I tu tonu lava matu fale ia mata tu lava I tina marfa nau
ia watu fo i le au tu spa ia o fai fo male lotu ia wa lo solo lua na mata ma to lotu ia o le lo fulu le o fai atu ai le nga mata le a onga ia le ana wo walu I Israelu ia le ngata o fai a onga ia o fo fai fe au ia ai lo su tolu walu lo Israelu o tala lava le sunga jari fai me ja mai e te alu lo Israelu te le yo le senga pe fo mai fa maungi o tala fifi au fa mai ja ma ko woro Israelu ma ko fo mai nga makka mai ya ile lo su tolu lo fo mai ngi ia tau lo mai fa tari tu tina ma fa na ma le kalesi o nga ngo ai di se ma le fa fonga me sa mo sau ma le fa ma yanga mai Israelu o le mena o te le se sema e kwa ke le kelele ne taimi fa matala ai ana winga lo tala le fa yatu o nga va ai macho a inga nia o macho e kalesia bo fo como ne a onga inga ko ya ele a onga lista usanga lo so mal fa o fa ma ngia tanga ia ne te leo le swinga ma le fa manu yanga Israelu o me mo monga ne la macho ele tali o sau ma le fa manu yanga ma Israelu aisha nanga foi ele gaba kuperen ko ngeo ai no watu foi lene ia to watu to sa aya le manuia o le tamau ainga mane o Israelu awa o kausa nga uma o ke alu ai adise mane ma fa fo me samu ke alu ma ave mission nan matu kalesia fai ama komision o fatu ia ele me fainga ave ngina vala mangisi me o le tupe lava me fainga o walu foi lene e su me ave so soani ai o saura ma fa manu yanga mai Israelu o le winga lo tala o le taimi mo o fa tawa tsupa ia o mo foinga o ia o tsupa ia me o malaba ia wa kai do foi mo ia a le taimi na o foi mai ai o le no mo winga lo tala o saura ma fa manu yanga mai Israelu o ma fai o na fa tawa tsupa ia ai le ngatel so so ni mai ale nganga pa ia o le atua au so so ni mai fa manu yanga na o le fea nganga me na osi ma le polo misia le tua ngafai a fa manguia changa ya Abrahamo e manguia ile o le mene le mo ka ko mama mo tuspa ia ngor tacho por kala nei po usa fa mai na yo chala le tua Abrahamo e fai o ko punga mo kele e manguia fo ingu uma la langia o ai fa mai na yo chala le tua po le liu do le tua fa mai o le changa fo ila fa manguia ya ke o e fa manguia ya ile tua vai le cycle fa yanga le tua ngo inga no tale le fa ya tu fa ma oni o le tua inga wo foi mai e ye te me masangi o tana no ai macho am tu spa ye man macho ka le sia fo e ye nga ruenga lilo le ngang pa ia o le tua fa ma malama na upu a fa man yanga le tua le changacha fa man wi ro na no e ese ar pa o ese foi ala pa o ese foi ala e fa man yanga le tua ngo inga no tala wa mafai ngota tara no atu ya na sarita wa ka kuwa so o ngasaleka wa mafai ngoka mori mawaku I le Sea of Galilee po le vaio kalilaia po sami kalilaia le masangi ia wa fa mau ngia mai changacha langa le wa ka o ia o le maunga ke semane o le maunga o olive ia o korkota ia wa ese foi la ka fa makalanga aisha langa la wa I do changacha si le fie to cheno changacha ia ora waka foi mai ngo winga na lo tala le to fete tali to sire ale to fine ya Lise ora mo ka kere ya resese e de ma fai foi mo fa kala wi ili aku ini ngi taimi I tacho por kala me ngor e to taimi tacho por kala me ala winga lo tala foi ne aka desida me ya Lise a fai tau tu spa ye ma kuare sa ka so tu spa ye ma ai taimi na ngo waru ISARAELU geographically speaking a fai kauro la ia va venga solo kama fau I mene ku re bonga va venga solo kama fau des ile vai o le vai ne o Yorjana e fai pa ki songa ko picture no kama fau ko a mai o kalinga mano charocho e fica ngisia ngaka pe a pa kiso le vai nga saulo la io bo ese ne me ole usa wa isi si fa po ponga I lunga atu I le fa manguyanga ne ane tua pe o tari atu ai.
Ia, unmute mai whamone. Pati ese le matango fie o whamanianga le tua. Mai o te whaalua ina fwoi a lo manatu. E ese fwoi a le pai mai o le anganga o le tua. I le teimi e te taunu wai I ISARAELU. I le teimi fwoi e te whaalua luai ai I lona lau ele a. Emoni lava, the Lord does something in your heart, and He does something in your spirit. E tele atu nu e mawhai ona tātou asi atu aia, ma tātou toi fo e mai e pe mawhai ona whaangaloina, a ole nu o ISARAELU. E te o atu lo iai, pe wa iai lo se fe so o ta inga lata o oe ma le atua, I lo whialu alua iai, I le nu o le tua whaftai lava Pt3 lo whaasoa mai ai e whaatalo whaatua foi ia te o tau Samoa o mawhai ona mafuta mai le nei a fiafi o le mawhai ona whaalaulau I nā tua tau suafa ma o tau tangata e whaatalo whaatu foi lai le whaletua ia Jane se ngia mai le whaletua le mai kilikala ia po le kalesia le alena whaolai nai ia Pt3 o te maasani le whaletua le ona sanga lue I le kalesia nei I Wellington e pito ni ao le I a vea o ia ma whaletua so it was beautiful lo te vai atu foi e se tasi foi o mafuta mai o ko mini mai I le loa o iai le whiangainga lena sainia au tu lai mai ia le palemia o Samoa o tui la e pā lena sainia le lua fesfuluiva a join a atu tangata Samoa e tusipalau Samoa ua le toi mana o mia le visa ia le peo ai atu le nei vai aso po le nei aso I o liputia mai nisi po I o leiti o laua whaatino ina wana sainia e le whaatino ina e se le matango fie fo I loa whaingo fie ona e alatu I New Zealand pe ai I ISARAELU pe a mai o e te malanga ai I le tusi po lau Samoa a wa o le te misa ai e apalai mai tangata Samoa I alato visa ona maua leo le visa pe a pai e te malanga I le tusi po lau Samoa ona fatua e malanga atu lea I a o New Zealand ma Australia e le I mana o mia se visa ia te mila nei ia o se tasi foi na whaamanianga le tua mo le tatou atu ua Samoa a o te tali tonu ona o se whatu foi na lulu o tangata Samoa wale batau sanga o te talo mo ISARAELU maanga yatu ma ngalulue maanga yatu ma asi atu maanga le leia ISARAELU ia loa a mai le avanua e mawhai ona anga yatu ISARAELU e leo toi mana a mia se visa ai but still check with your travel agent I confirming my au se tasina tala fo le na vai atu ai I le nei vai aso so we thank God e vi le tua I lona ngalue mai I le pesosoani ai I le ngaanga I atu o tatou tangata I te tono ISARAELU a wa pe moni lava I la aso pe o se me te leva o se atu matua I mamao pe ale te sauni te alu lunga le masina I le te latu ISARAELU le te mina ia pe la pasta Tilaulelei leo pe o whaatolo na pe o mahasani fo I le e moni lava e umi leo o waalelea plus 10 or 12 plus hours a pe o a matana mahasani tangata Samoa asi atuai I just want to also I'll let you atu le siva ai no le tala noanga o te fia whaalongo lava o I le taimi na papatiso I nai oe I le vai o yo ritana a wai moni lava o mana papatiso ina I tātou I o tātou e kalesia hei ese fo I langona I le taimi e te tū ai te tono le vai na papatiso ai lo tātou whaaola te fo I langona ina e lo te tangata ai I just want to give an opportunity to Pt3 ia share mai lana experience I le ngata I lona ia ole au taimi fo I papatiso I nai ia nisi o lato malanga atu ia le tua ia whaftai tai mo le
Pasili ia viene tua ia lewa longo atu manino ia lo foi nisi ia o foi paanga ia me se foi au na le tua fatua ia fa lo fa foi ia tuto ni na fiafi de sua foreli ma lo foi ne tau pati mai ia mane agora mai tato por calame e le sau le me foi ne le general o le malanga ai ngo o mai le aso le o le aso mau tio e poptiso nga ia o inga pe o fa tu tau no tu ro maranga fa mo inga loto me umalava o le simene a pe ona sa no foto fine ya dice o le simene te o lo ISARAELU te ki fa longo fo inga le wa makala kala me uma e fa longo ku kwa se ase pa ngeka le we ia te ulava ia wai te tonu foi ia se atanga tai malanga de no ore tua nanga nanga u famtala tua fai desa ia mai da matama po kala me fai foi tere le fa kwa join in mai le sa famtala ngana ngo ISARAELU fa dinga mai le tua ia me nanga ngo wa ro fa tangu ino fa dinga mai le tua nga ka o foi ISARAELU ko ngonga ia le mamaru ore tua aru fona changa foi le ia pe ia se kala kau aru changa finga ne aru pe kofo pe makai mo ipe ia ai longa ne ai alu o ngai te fia o ile nu ore tua ma e fia o ye mamadu ore tua tena ngona ne mamadu ore tua le nga le na usal fisiri i le aso paptisonga mako wakura da kore pasia ngai o i le vai paptiso piko nunga sa mako papakiso ia dice me masangi na le mamau mai na mama mane marsam yo kalaya ia wa yesi va ngane papatiso do i pe ka fafsanga i mai rico ia ngai rua ia va ngao fai papatiso nga ia le vai chas yo chana vai chas sa do re pasi mako fa longo ku ngai pese ma o nganga ala ngo ngai fa mong yang ane tu fa longo ku pese nga le papatiso nga ne fai mai changa wa le nga o mako pe senga ska ngisi ka ngaka mako akurora ia me mako ofu mako wokui mako ofu fenga ne kimonga pai ma farongo makwa kakere ya rena le vai au makwa nana bo vakurora mako vai nga pe sem fa solo nano ayo daro sunga jali ma desi ma cho fai au mako fa solo kwa ia wa fa solo la mana usala wa nga papa kiso muri ya oke la kura ina ro pop kisonga ai wa levang fa mungu inga sana na ya ro pop kisonga ai fa au kilo fo le lunga le na mau kango a ko picture lo ma fo fa le fa pepe mai le me pise ise lupe le sa utana tspa ia ma feta lai me ne tu lo watali pele ne na a wa kwa anu pop kisonga ia kwa wala ngona ine mana le tu fa unga le tu mari fiso soani ale ngang po yo le tu umalore yo ora kuralo makpa fiso ya ko ulima le la lo ko fai man makovi inga makua maka kia ya ora malu ya le ngang pa yo le tu en fai ngo fa pe atu o mo fa sili di paptiso ngai le vai yo chana stio olo ya ya fa unga le ngang pa yo le tu olo ela mona i wa ya se wa kwa va ai foi le ai alu o ngoro ia ile tua mai taritono ine tua ia fa mo yanga le tua ia te oi ia pe yo le talatuna inga wa o mong paptiso ine macho ile vai yo chana ia fa solo foi sta usanga na uma mai ia o uma roanga pa kiso o barua ia o so ia jali ia mai nacho ia fai paptiso ma ia o ka va ai foi le fa mo yanga ale tua i tangata sa mo arenga solo atu mo ni fa maonia to fine ya dise ia fa ftai foi le tua le foi vai aso i pe on nei nang sa we news ia nga mo fulita to we o le nu o le tua no ngo winga por ka ko va ngoangi sa mo ro ngo fo sa mo ia salo na ngai le tau fu lava wa mo so tai i ISARAELU e lua company ia wa de aisa no ni tau sanga ia ana tau mo mera no ia te sema ia au te lo salo
ia e mauti no ana malanga tau sanga fo sa mo ro fa fonga mai sa mo ma ni sira nei so se tunu tato ava no nei a messe la sa mo ia ngau fuli ma to visa ia fa manguia tele le tu ne fiafi. Amen. Yeah, o lo te le fo ile taimi e sefe ai le pasese ma low pocket money e te sauni e talu ISARAELU pe na o te la tu ISARAELU lo ia fo ni malanga a fai o lo mo lo pasese mo lo pocket money no lo ti el valele o lo sa ili se tu e te alu ia longo mai o lo sauni il malanga Pastor Tim Williams Pastor Timo Williams le amalanga atu e toi malanga atu ISARAELU le nei tausanga ia alea ia e whafeo tai mai lava ia le pokalame a ISARAELU NUU pa ia awa o lo sele lava nisi e masani ai o lo aveani malanga i totonu o ISARAELU ia thank you Pastor T i leo tufa mai foi i bei foi na tu inatu o fesili i ate oe i le nei afiafi ole le tanga yatu ile Pastor T ile baba yatu fo ile weekend o ma vai tu nei ma le weekend o lo manai ile sauni atu ai le NUU le tu e fa manatu le paseka o le sale na vai atu nei le na fa manatu nai le maliu le malanga fa tupu a Yesu Kirifi mai le maunga o live e ulu fale atu i te tonu o ISARAELU. I just want to, pick your thoughts. Te tufa mai Pastor T, ilo o atu ai foi ele no foanga lea o le maunga o live e tele ni mea taua o na tutupu te tono le maunga o live lunga le maunga o live o lo o sauni atu foi i le perfetanga le toi foi mai Yesu e toi tu lunga le maunga o live o le teimi nei e mawhai ona e asi atu e mawhai foi ona e tu i lunga le maunga o live ma e tilo i mai i le ai tuai po pa o i ba o lo si o mi ai le ai tuai o Jerusalema. Just thinking of i le teimi lea na malanga whatupu mai a Yesu i lunga le asini e anga i atu te tonu o Jerusalema Pastor T. Wale ta wale fiona pa ia le tu o le NUU le na mawai le asini po le na amasa mai o na anga i mai ai le malanga pa atu po Yesu o pete pake i lunga o le maunga o live. O se fiona na o le pen whaiona e whaasoa mai i lova ai i le maunga o live ma lova ai i le tusipa ia ma tusinga tusipa ia ma lo wo atu ai foi oe e tu wai e mata mai ai ma e tilo mai lalo inisi o ai o ma whaiona e loa mai i lo tu mai lunga le maunga o live. Ja, ia ne tua whaftai o le pe ona whaiatu o teimi o sola ia o whawhaona o atu i le maunga o live. Ia ai amata atu whapese tala o teimi umalawa ia e maute o ai ma o atu le maunga o live. E ese umao tala ngona e maua mai ai le maunga o live. Whate ta ingana o le me mua lava i le teimi karu mua ia. Mauke roane e mauki ngofo engis. Ia pe i o le me fuingane le o mau tonu no ta ma fau. I le adu o le malanga ma le me fuingane o le whasolonga o le whapanua o ISARAELU. Ai na o mato atu foi le mongo olive, me mua na mongo vai le mongo olive o no manino e emis. Ia fai foi asi si pisi o le mongo olive. Ia o tau mai foi o le monga ne sa ia ine o lai ai na ngone me fale te talo. Ia lesa au na i foi si tasi foi tina i longa lava o tatu o tunu. Ia ne tina po le fale tua ia iseta. Ia sa fia o ora ia pecha i wale aisa wanoa e o ia i taimine ai macho maranga mo mua. Ia ono le pisi tele o le sketcho ma me whapena. Ia na macho wale mongo olive. Ia macho atu role ia tūr pasi macho watu tono le maru. Ei tono le mongo olive pe ango whai atu o malanga umalawa o au rawai muri.
au jadi mua ia pe o le tulanga ne mako aku rere fa solo ko aka mai ki kongo mango o ile tono maru le o fafo mai na maru e a maka ko ale monga ne maru le hi o ngapa ma me o malava le usi fie fo elise ya mata tulava ta talo atunu ta talo fo ngano ta talo le na wa o Yesu yo na soko le talo le su e ko ai fafo ka kalo ale dia sa moa ka milo sorikong o lei fafo te talo fiki lei fafo kalo konga su ka milo ko au ko pa fitai ai le tua ya ke ro fo mo ba wangisi ale ko ko fa ba ia su e kwa era piko ai luma ku so le ku ma vale pa ka fa sa ai luma ai aru ile ma fa sa mai o lei tuta matau o ison o fa mangui yang ma fo ile ile mea sa fa pe ngao nga ko e fio to Yesu ile lang fa fitai ya o ke roa di se tara anga pa fa pe umai ngai ke roa le history e yengai ko inga nga o avere ne titalo le li ma avere fu o sa mo asa u fa longo yo kiri ma woni fai si leva tu sala to wo ma ave yo de mongo olive ma ko fa solo menone de mongo olive i lunga la vol mongo olive e ese foi alla mono le mongo ma titalo e de ngata i de vai taimi o Yesu a la vai tu o de mongo titalo ya ma fa titalo fa tai foi ile tua o te taimi o lo support pe na matu kalesia ia le fine ya aeroling ngasolonga o lo e tonu ia i le mongo olive ia le foi e support la vai macho ia o lo talo mai foi ia le missionario sa mo por le fine talo ia mo tato umalava ia pe o turanga ne te tali tuai ia final o tala luafe se furuma le ono o macho wolo ma au te talo le monga i sini Australia fa sto tele o te talo le monga o le uso fai fia wa ia pasta fiu Kirifi manana au talo le monga ma ku vai o te talo le wa fai ngola to talo le monga o live ma ku vai o ka kalo le monga o live ava aire feka ngisi malau we lumo ma ta ngisi ma avevi inga ine tua ma foi o robo ku vai ile monga o live monia ia pe o se faso atunga ile monga o live ia ready. Amen. E taua fo ile nei na foanga e pe ona taua le na malanga fa atu fu mai ai Yesu Kiriso manga ia te tonu o Jerusalem o le monga la olive e te tue lunga e te tilo atuai ile ariole taua le Ketarona o the Kidron Valley e tele lava ia ia olive lo ola i lunga le mango olive le ngata i lunga le mango olive a lalo fo ile lalo le valley le kition le gas Ketarona le ario Ketarona na ma or just a short description. This is two I lunga ma olive e ma fai una e tilo atu I pa o Jerusalem. Ma lo I se pa lo ta le Golden Gate for the Eastern Gate le fa pe patua matala lava ile taimi e ulu atu a Yesu. Pastor T awa o lunga ma olive e ma fai una e la amaina I lalo e fai lava sina steep e faina e la mai la luna e tau mai lea ile fanua le o Kitsemani au tato mana tunatu ai ile e se aso fa pito lo tato sauni e fa manatu luma na nei ile sauni atuai o le ali I lona maliu ono o e mao ile o atuai fo I Kitsemani. I just want to give it up to Pastor T in the ear faso on my foot. Yo oi foi lo o atuai le fanua le o Kitsemani. Se a o onga foi mo oi. Ia me se foi le tato sauni atuai I le whaamanatuina o le maliu o Yesu Kiriso wa e pena tusia la fionga pa ile tu le no foanga le na afu toto ai lo tato faula. Whaamamole a Pastor T. Ia, vi ene tua fa tai fo ia mone avanoa
E ciao, o le maunga olive ia mwhaionga e tiro mai mai roa mai ia le aio Yerusalema ia mane whaikitoa lea o le ai ia lea e peon ta ua ne tofine a Lise ia ai o ngā macho o mai nona ia le tausanga mua nga macho sa vavari mai macho tiro atu ia sa o lava e alang whai ngore maunga o le maunga olive e te le la au le olive macho mai le no te mana tua ia fa matala mai ma to fasili fo iai ina macho tua kaisa iai ia e pe kasi ale ne olive tu wai ale ku wai kwa ko ia inga si olive nga ia mangai olive luma mai ia i taimi sa ia Yesu yang makoro re wai i o mene a Lise mai whafonga mai fo ia le tato tunu o Samoa. Ia, e na winga lau tala le tau whai atu. Ia nanga lewa se e lewa pol kalame. Ia o me whaingano te whaftai au i le tua. Te whaftai le tua o ngor whina ngano le tua. O mea umalawa ia mea i o saitsia nga ia Yesu ma mea me fwoi e tā ua i ISARAELU. E le misi amare manu. Tu o ina manu e mese fo yo manu le Roma. Le na ngau te whaftai au i le tua o ngor po kalame ne tua. Ia sa wak foi le Roma ma fsoso ani e toi ati na e ia mata anga ia ISARAELU. Mfatu e na to manu. O ngana o le aidea por fanua o kitsemane. La foi i le manu. Na le duafe suman tolu. Ma koe aku luafe por duafe se fulu valu ma duafe sulu iwa nga makoe aku ai. O makwake le a swing on manu. O winga lau tana nefa ya tu luafsu tolu macho atu ai makoe kongol manu. Sa yai lava de no fuanga tono manu. Sa fa pea o ngasa to tuli a Yesu. O kai minanga nga mafainga o aku ama ko makoko kukuli ai nga. Ini no fuanga kusanga le maya si o ai ia makofango ia i tanga tere vai. Nga makokure makokukuli ai no fuanga ko ngula mane. Mau sawo mo mau mati kale sia mo macho a onga ia te a ulava ia personally I still smell blood ia te a ulava ia no fonga le luaf sumar tolu nangana mo ko ku luaf se fulu male valu mar sumar iva ia wa ko ke le ar pa are ke ro ko ko ngai ko se ia disi ko ke le o pa fa sa tanga ko o ia no fonga le ano winga ngala utara pe o fa fisiri mai au kako iai le ngei vai yaso tāua. Mai pe kasinga o ngāra ko kalame. I ore nupa i ore atua. E pe whawheonga tō mai a te tātou. Nā winga nā lau tāna nei whai atu. O lea waka ko sira fia umana wam tātou i loa tāna tuspa ia. I le taimi ngā malanga whatupo tua Yesu. Ia maui atuai. Ma ti atuai le asini. Nga i le most taimi o si tala i le vaenga lea. Ia ngawe sila fia pe na foi ngo sila fia to fine a Lise ia o ISARAELU se umalama kai me ide na kopu ai pe ole si fai longa ole iding or pu e te me ile pu ngai rola ia a sauso fanua tonu no winga o taua ai di foi le pu ai a sau ne manu le ti me se sila sini no winga na sau mar file mu al menanga de tete mai Yesu ile asini manga ia tuai na menanga fa chupu ia mau o mai ile taimi ne pe on tano no mai tu sir ma tayo ma reko lukama ile fanua kitsemane ina wa talo Yesu e ftoto ia fa manatu mai ate oi ma o mai tato ile nei vai tau foi mai nei mai aso tau ile I fai ngo fie le anga iato Yesu e I lavo ia o le alo le atua ai fa metana tu spa ia tu sia le eberu o mea na tinga ai o ia na o ina ai o ia ina ia usi sta nena ne ngat watu Yesu fa ftai fo ia pasta mai mo malu le ngat watu Yesu mau na so fai titi atu luman talo to fo I mai la mo ia na so to watu luman talo ia masau do Yesu fa mai o to matala talo nge yo o me fa so ngai to wo mana o ia tino a le loto wa vai o mena ne o se lu I foi mase fa malosi e ui lama nga vai ia le tutino Yesu a o lona loto sa tu ina atu e usi tai e non tama
pe whapenga fusi na ngono se fi au mo tātou i nei fiafi. E te mi tātou te vai i re tino, e te mi tātou te re rava vai, mai se fo i nā tō e o usu i ngā ruenga o mai, ia te whai atu polo kalame me whape nei, a le loto lava le tiofa i mai tala tu sipa ia sila ne tu e le loto, o le whina ngalo ngau Yesu, ia na sila fia le rei Yesu, le mea olo a ngā ia tu iai, o le talo ngā le ri whaola, ia mana na fautuanga foi na ona so o mai tato ia tato matala matatano o le auranga ia tia ia mai ke te mani ia me tia o le tato matala matatano ele me fai foi nga mo matala ia tato le to anga tato tatano. Amen. 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 Morning whaamaoni lau sanoanga Pt3 paftai fo e mo le whaamalisi anga mo I tātou mo I mātou mo tātou umalava excuse me le nei afiafi pe ona e vai atu aluna screen au sau no Pt3 inisi o atau le malu I te o lo iai I le whanua o ke te mani e te laa mai na I lalo o e te laa mai na I lalo mai le maunga o live e tu I lalo ile pito I lalo ia le whanua ke te mani ona e tilo atu le I pā Pone vai atu le that's the golden gate or the eastern gate o la au lo e vai atu o la au umana o live na o mau atu ile video na mai le maunga o live e te e lunga maunga o live na e saule na I lalo e te toe nga e atu le te ae fo ia o nisi fo ina there's a cemetery a wa o lunga le maunga o live o lo tanu ai ia tangata Utaia o lalo le vale o le maunga ma pa ISARAELU o Jerusalema o cemetery tangata Kirisiano le te lo atu le satau o lalo mai o le pa o Jerusalema o lo ia ia whanuoti po o whanua tangata Muslim o le vaaina na I te tonu o le malu pe ona ta ua Pastor Tilaulelei e mawhai ona e lato e te tonu ma ave se teimi e te mawhau lo lofto ai I le afu toto o le tātou a lii mo lo tātou whaola e pe ona ta ua e pisi malanga whapea a oni no fuanga I e te tū lelei ma e tō ma natu I just to sing le afionga pa ia le tua a wale no fuanga le po le whanua I ke te mani na afu toto ai lo tātou whaola o le vainga nai te tonu le whanua I ke te mani o lo iai ni la au o live o nisi o la au o live mo ova ma le se lau tau sanga o iai te tonu o le whanua le o ke te mani pera ta ua Pastor Tilaulelei o le tupu na fio mai I lungo le asini e loa ai o le file mu o lo anga I mai ia pe o lo whaingo ai fo I le ekalesia Pastor Tilaulelei Prince of Peace amen o nei no foanga uma e avea lea e wha maonia ai mea na tutupu I te tono le fionga pa ia le tua e asia sato I foi e avea foi se te me te toe tō manatu ai I le tātou whaola o lo tātou papai atu ai lunga le screen e teimi nei o pōie uma mātou Bible study o na mātauanga I atu lea I te tonu ke te mane I sau ninga whaapitoa I le vai teimi nei o le paseka po le vai aso o le taua o le vai aso sa pa ia e toi sa vali ai I no fuanga na malanga fe malanga ai Yesu Kiriso so we would have a Bible study it's tono le ekalesia po le tuai ona sa vali atu lea o le this is the Kidron Valley po o le ta o le Rio Kitirona o wa o le vale o le maunga o live ma le aituai o Jerusalem e vale le Rio Kitirona or the Kidron Valley anga I atu it's such a beautiful time of reflection le yeah e te toe mana tui pe ona tau ina mua I le whaingo fie le whaingo fie le paliu Yesu Kiriso ai pe ona au ngani e ona au so
ia o tau matala matatalo. Papena ia le whaamanatu peo na tau e pasati mo i tātou Samoa le nei a fiafi. A tatu sauni atu ai le whaamanatu ina o le maliu ma le toi tu Yesu Kiriso. Awane i tātou whaatamala i le tatalo. Tātou matala matatalo. Awa o le fili o saulava ia ea e ngā oi pasi whaaumatia. A he tātou te lata i lo tātou whaola. I le teimi tātou te tatalo ai. Amen. Pe se teimi foi au nisi foi o ata ma le videos e watu inatu e se teimi e te asia te atuai oi i te tonu Jerusalema. A o le whaau maina le polokalame o le o te mana o ina ia whaatala no ina pe toi fesili atia pasta Tilaulelei. Ia le nofoanga lea na na tui nai le tino Kiriso. Ai asia atu ai te tono ISARAELU. E lua ni nofoanga o loo tusia po o loo tusia tangata popoto po o ni archaeologist i te tono Jerusalema. O se palisa po o se malu i te tono le aituai. Po o se tungala au fo i pa se pala au. Mai fafo o le aituai o Jerusalema. Peo ni no foanga e lo masalo mia po ina na tu ai tino Kiriso ai e lo tawa tele no foanga ai tato telo na mai Yesu Kiriso ma na toi tu oia I to tonu o Jerusalema. Amen. Ai tu na ti a wa telo e o toi po ni no foanga ia mansi au telo fo ini sauninga whaamanutunga sa whaia I te tonu o se tasi o nei na whanga. Vema whai o na whaasoa mai mo I tātou le nei afiafi e whaau mai le tāpolo kalame whaamole pasta ti. Ia. O le whaftai mo le wanoa fo I tui na mai. Ai o le maru le te tonu. Wai peo na sirafia nisi a fai foi nisi o mai mo mai e le yo ISARAELU e te famaunia pe malanga ISARAELU I se malanga nei tausanga po tausanga foi mo po se foi tausanga I macho e o nga e watu ina wana ne o le via tolosa ne nga mo to Yesu long sa tau ya nga e ya nga stages nga ye nga masangita to ya ole ai le yo atu I le fafsi fo ia le to finia dise ya o nga fo o inga mai ai le malanga le ya nga fa tolu anga pa u Yesu ako ngoe Moses taimi ngo ko so songi fo na I va ai ngo tatu po kala menena fai ya ai ko saungi le o ko fa peni so o meio skido meio so maliuma me masenga fai sai o mai Yesu I no mal me fasa kauro I fasa furu mo kupung pa u ya nga foi nga ya o ina foi tacho pe aka ko kiro ye vai nga ya nga sasa me Yesu mo pa u no sa chaulo ia ma fa ma unia ma tus pa ire men tu poi ma men tu poi ana winga na le ufa fsiri mai ono foanga ya no foanga na ne to no malu sa unia ni kalesia ka koriko ya nga ngo fatu fafta ye o nga ngare fa kasi ano ufari ai ane dua fesuma todo ngama como mua o yai ano kere yo on me ka or karentum ore nei fa fo mai ore ra pa yo serema nga wo ai to tonu mako ave no maranga I komu maka milo ai ya ere fa pe fa sa kala ni mai mo mai si ore kare siama ale o te tari atu fisiri ma fa matara tpea lo ula ngona wa uia na nei fa tasi ngo wo to fa matala uma me ame uma wo ke kongu o ke le ilango na ina na pe yang o fa ya tula matanga na langa walu ISARAELU or fa linga nga mai ele tua o ke le ilango nga ya uia se message nga mai ele tua to no ne no fonga papa war me ngo ulango na ya uia pe se me foi le ele o pe fa numi fa nefu ya tia yang o mako mai no nei fa fo mako woro na I fafo mai ni fanua ne fafo mai le I tongana au le ma tunga mau Yesu I fafo mai o pa Jerusalema o ko ina ngora ngona I foi na ia
o le fisoso ani mai ane atua. Na uru ngana neo ki whaia kua uia ngana o walu o le atua. Nga ulangona I fafo mai o le aire I le fisoso ani ane atua I matu atu tonu o lo iai foi pe senga o lo iai ne vi inga o le atua o lo iai tartalonga o lo iai le ngana ese o lo iai kwa makau kia. O mai foi o tangata wai ese tangata vea mako ko nga ere avea tua kai e fa e ai lava on tangata fa matala mai ne o fa matala langa mai foi na tangata o kwa maka kia le o le ata mai wa ave ne tua makalonga e o malolang fa matala tala mai ne tonga la au le fa fo mai no e matunga mau Yesu o lo iai I marfanua ne masangi foi o nga o taranoa ai le matu karesia mane mare macho am tu sipa ia marunga foi ala leo e tau fa mamra mati le tu foi ati cha tu foi la unga ma langa ngo fa longo I la unga ya so ke le ya lu ISARAELU vai mai o fanua le o fanua tumu e urpo ta vale mai le urpo ta vale tu le urpo ta vale mai ia fa bole a fai cha e la unga se la unga fa pena e ai le sa onga nga o mea o le fanua a le ngo poe mai ya cha toiste foi fai do a Lise ya cha ngo te mingi wo solo la le manga al fanua le o le manga e ai uma fo linga e pe si fo linga stangata o pe o fe mai o fanua pe o le fo linga lo po o nga sa tu o sa tau le tolu ia pongtai o tafa mai sa tau Yesu ia nga avangi sa o ale inano mai le fanua nga po o le manga nga le fai ngora mango korkota o le mango kitsemane ia mane mango skal o po le me sa mango lo po e le so po o lo tanga cha pe o le folinga o le mango e ko lo ngora mango nga o le mango korkota o mango o kitsemane ia mane mango lo po o nga vangi sa o are na ro Yesu a vero te utunga mau mangkor ku nga mau ang fermentana tu spa ia ku nga mau e ke u mo ya sisi tunga mau nga fo ai o se fala o mataya ia fa ngoi le ave tu e ne tino Yesu ma ko woro na I ku mai le ngo mo ki o ai discover le fanua ma fai ma ko vi inga ma ko fa solo I kongo tunga mau me sa te tino Yesu ma ko vai le ma sa fully ese ka ngong ai foi le o le tu ngana ngong ai le vi inga o le fa unga ma le mana ma ko mai lo I fafo mo sa ngia lava le vai nga foi le fai ro fa mana tunga ia sunga na ia kapa ia karvaria tunga mala ia na sa contactingan mako sa winga fa matunga ke mangkuanga na le piko ai tua ia ilungo maa sa uko kuli ai de luafes fu mato malanga le ile fa matunga mo le o mai fa fo su pese fa mangkunga fa ile fa malo se fe au kufa mai fa mangkunga ai ko kuli ke lungo ma ai di sengo to tuli au ngango sa mai fe au mai le tua mai le tu le ngango le tu e tau ai to fo I ke alu usila so se me lava so lova la winga ia o kuri vai ai fa yenga luenga kuri vai ai fa yenga luenga pastoral with the teaching proclaiming of the gospel it's all by your knees nganga maka mai no ko kuli ku ngo ma ai nga ai nga lue me nga pa yo le tu o la nga luenga nga fai o ko kuri vai ia pe o le tarano atu ngai winga I vai ngai ai dua. Amen. Thank you, Pastor Tilaulelei, for sharing ma le fa mai naile pola kalame le nei fiafi o lo ia se po kalame o lumana ile ISARAELU la tala no I naile ma mo o le tua se tasi po yo o au po se tasi po yo host o le ama fai po ona tu ina tuaini si WhatsApp po videos mai ile no foanga le o recorded soon e pe ona faso mai Pastor T ile ne fiafi Pastor T o le I fa mai le por kalame pe se si me o lo I finangalo e te tufa mai ai I mo I tatou sao ni atuai e fa manatu le maliu ma le tuitu o le tatou faaula ia le li fa ftai ia ongo le wo mai fa I no tatou por kalame ia e fa ftai le tua a sono I si taimi luma ia o le tatou to sa unia ne to se vanua
ia e onga o le whafasili ma le wano tu ina mai tato host ne missionary ia po o le fine foi po le tua fine ia Lise ia o sa te leste ni sa whapea se o te fiatara noa i le Paseka ia ngo fai wi u tato por kalame ia uftau ia fo imani ma tato teimi ai pawon mea ngā leo te toi fia tufa tuai ma whaasoa tuai ia i le nei fiafi ona o le awa onga na vartu spa ia o le Paseka o le finangalo o le atua po le Passover ia le amata mai lava i le tusi le soto sa tusi a le Levitico ma tusi le Numera pasolo mai tusi le Yosua sa le tusi a Isaia ia ma sa le tusi o le whenga fou ia le mea ngā fai o tu eisi tala i le nei fiafi e tele awa onga o le Paseka e tele fo ia mea o te roa lesa i fo i le missionary ia Lise i tausanga e tele sa i ISARAELU msalo sa i tono Paseka ia ai pe o le awa onga ne tu spa ia ne wango tele ia logo i ISARAELU le i le tausamanga ne o le Paseka na winga lo tale le te fai atu o le memo mua na le Paseka o le whaamanatu mai o le o ese mai ma le me ta o le sa o le tonga mea ngā nena utana noa toi ang whaamorero po kalame longa winga o le tana ne ane tuanga whai atu ia Mose langa o le tuanga whai a Mose o le mailo na NUU ia o le toi mana foi nea o le mana o le oti a whamene o le tuanga whai atu i le NUU o ISARAELU e fasi se maa moe fasi le tamai maa moe o le tamai maa moe o le tamai maa moe tasi tausanga o le tamai maa moe le aise ila ma le tamai maa moe e fasi le tamai maa moe e ai eire NUU o le atua ai fasi sina no na toto na ave le vadi ai ia le la au fa lava o fai toa ma pou o fai toa a saura le fasinga ile a ngelu o le atua e sopo loa la i o le a ngelu o le atua e fa sauta ngata o le atua o le fai longa mai na e le ngata nga fa sawa e le atua le NUU o le atua mau ese mai le NUU o le atua ma fa sa o loto e le atua lo na NUU o nga fa vavelo stala o nga tatu teimi pe o fai atu ma mori mau mai ane tu spa ia i mea umar fa tonunga ne atua i me ai o aso e fai ai o mea e fai i aso nga e fitu o le tausa minga ne kau ki e pe o masau noa mai Lise i nei vai aso o mea ta ua ia na ufa manatu ati ati oi nga ua sau Yesu langa o mea nga umanga fai e le atua ia Mose marfia nga tua ai ma le NUU o le atua o le whaata ata mai lea o le taulanga o le tongiola o le taulanga mai a ea o le taulanga e tasi ai afe o le taulanga na saunia lava e le alo o le atua soifu o Yesu Kiriso i le mori mau mai a le whea ngai nga fau e lua la mea na whai o le po kalame e fau e momori atua ia te oe whamanatu fo ia te i matou o le memo mua o le Exodus o le o ese mai exit me nonga lua o le meta o le freedom from slavery o whamanatu ia te oe Samoa ina ua maliu Yesu o tu sa o loto ai tātou tō ese mai whea tātou tō ese mai le amo o polonga tātou tō ese mai le neina no langi ma mea uma o lo o polonga ai le tangata longo winga lo tara na tofa atu tātou tere o ese mai whape ange ia ma kere na lo langi le ai e reo winga nga o tara o leo ese mai longo winga o whaasa o loto ina i tātou e le li o Yesu ine mwhai ona tātou o ese mai le mea fwoi nene mea leo langa tuai sa tātou wola ai ai ua whape nauna maliu Yesu e whamangalo i tātou ang sala e whape nauna whaasa o loto ina i tātou i mea umalama ma toe ta tala i le whai to o le manui o le ola e whaawawau e te urufale atuai mo urufale atuai ka mena o tana tuspa ia a o i nato umon talia o ia mwhatua tua i non suafa le ia vatua i eile manuia ia ta ua i nato a tali i ma whawhine o le atua ka mena tala Yesu le ione sumarwha e le sa o atu se tasi tama pe a le ui mai a te ia langa o ia le nga whai ar tongi ola o le angsana o ia fo i le o le whai totoa ka mai Yesu e le sa o atu lava se tasi pe a le ui mai le whai totoa fa mai I am the way the truth and the life and I am the door to heaven
unless you can come through me, you will never enter everlasting life. Me mua ku sa loko kako wo ese mai le whawhanonga ma mea umalawa. Ia mai se foi. Ia se istaimi on te tana no atula ia. I le wing o le malanga whaatupu mai a Yesu. I sau e aru maliu. Ia mane toe si i ti ato Yesu i le langi. Wha mai Yesu. O te alu au ti toe sau. Wha mai rana ia o rawangi. E ranu ko whakangisi e. O Yesu ngau ko kiru waku ngane langi. I wha pei na ngānu atu. Wha pei ngānang koe sa. Wha pei ngānang koe a whio mai. I le maunga le olive. E sa tara no atu ai. Ia te tātou i nei whiawhi mana tua nei. E iwa yaso tā ua. I te tauan kako ese mai ngofu poluma. E whaasa o loto i tātou e le mana. O le toto Yesu. A whai foi. E le i whai asau whiriwhilinga mo le li i lea. Ta lia Yesu e whai maali i mwhaola. E ma whai ai ona ta ua oe. O le ata li i. Ma le awha whine o le tupu. Ma e loa foi. Ia le se senga pe ao taimi i wala au mai i le atua. Ia mai ruatua ala ia. E aru le manuia o le ola i whao vau. Ai tātou te ui o matu ia Yesu. E alo whangia e le atua si o tātou atunu o sa moa. Nei se whorpor kalame nei e fiafi. Ia wha manuia tene atu ne atua ia te tātou. Wha manuia fwoi le atua. Ia me missionare na fine a Lise me se fwoi Pastor Mike. Ia vi ia le li whaftai. Amen, amen. Ia mai sau patina vi ia le tua le nei a fiafi. Whaftai le tua o no oe Pastor Tilaulelei ma lau taimi ua whaawa noina mo le tatou pola kalame. Ma o te loa ma tali tonu ele o se taimi muli nei tatou te whaasala noina e Pastor Tilaulelei o se tasi foilio le avea ma host co-host sa te tupukalame e whaatala noa i fo ini mata upu e whaasina tonu lava ia ISARAELU sa moa whaafetailo ma futamai ia te o tau uma lava le na ko meni mai ia whaamania le tua ia te oe i lo ma futamal nea fiafi o te vai atu ko meni wa toa tele lava o fia o le NUU pa ia po fia o ISARAELU a whai ma whai ona ma o atu Pastor T i te tono ISARAELU ia ma whai foi ona e tu i lau ele elu ISARAELU al te mila nei pero le se tasi o whaamalosi anga mo i tātou po se tasi o le upo le tua mo i tātou ne fiafi o lou tuli vai i luma o le tua. Amen. Ia whaftai Pastor T mo lo taimi ai whaftai fo i le a onanga le Global Kingdom TV channel awa o le visiona lava le Global Kingdom TV channel o le whaaso o le awao po le laungaina lupo le atua ma ia pu lea e ala lea I lea fionga pa ia le atua. So the vision for the Global Kingdom TV channel is preach, disciple and govern. Amen. Ia Samoa toi mai futa mai e se whaapoponga a le polo kalame a ISARAELU le NUU pa ia I le asafarele. La se tasi o ona fo le tua wa o te po ISARAELU o le aia tufa mai I le afionga pa ia le tua I le vaiaso sa pa ia po the Holy Week. Ia te ma futa mai ai pa toi vava ai vai inisi o ata ma videos mai le NUU pa ia. Ia mai ama uan Pastor T o Pastor Mike Masara me la onanga le Global Kingdom TV channel. We want to say shalom, shalom. Ia yele fili mo le tua ia te oe. Mai ia whaaman ia le tua lo saun ia tuai. I le whaaman atuina o le maliu ma le toi tu o le tātou whaola. Like, good night and God bless. God bless. הוא איתך, עם כולנו, הוא איתך